president. Eastern. No president. Oh, acting. Yes. Oh. Yabo kuba mukamacho wenyine tarhabutaka. Nuko kino ko tarhabutaka. No buru kuba nyine ko muka nayi no boyino mwana uko no wesiga. Kugamba ngo ndangenzire toroko. Rundi kienjojo kiegwa nso kumara ebiro bibiri. Ihakire mbana nanko najya bagenze bakuba kuma asobole kuba nabayamba na muno koro ubuhereza na mbere ntari ikintu bwarwara meze yo muka umurimo gunasoko nagukora karamba nagambe nankayo akasimuka no agatito sigara nako njya kubaga nimfutera kabuze abange bali bata so no muzire we no muka na amanya ubuno nasobora kutwara ubujyananizwa na mbere ntari akandi mbana barukubazeyire mekindi politically ebine kuba yego you delegate rora onaija mwanya ngwa obutumo bwo mukuru wihanga mukoro guno buresirwa nanka so ebitu kendo so emberejo ya twiji makuru kandi agatukuretiro cyashurwa hati kandi kuri umwanya gwa kichweke cha district ya Shema na mbere byale birukonganira musanju byona bitirwe enjura eyihunga umuyaga ubale akandi kireterize entoke arundi engonjo ziritoke zona kwerekera abataka batere nduru enjara esobora kuba yabagwera mukayire kona kandi kumara akayira karehire nabo ikintu betago biyambi ahabwe kijoranya mungiye kibagwerire tugakwiniye Lunga hari mu kibingo Kikongoro Nyakashambya Mushanga Mishenyi Nyametoma na Nyanga umurukabwe division urutoke rwiturwagwa tuyina abana benda kurya bari yo mwishomero ntwenda fizi tukaguze sente za modo nezo kutkoma tuyine bizubo mu makabiri yo bitusobire obuhunga twabugura ki obuhunga tubugura ki bwo kurisa abo bana ngwe no rutoke rwiturwafa batuyambe batobuyambe nyowe nyine njara yataha urutoke rwagwaho tuyine fizi z'abana tukaziherize tuyine za roni mu mabanka twenda kushashura tubire ntuyeho mu ntoke mwe ntatu tukoreke mwe n'umutugirire mbabazi mwe aba government bantu nechuze bunyomwe nabwo isorutoke tuyine neco kurya nyina abana nyina bishukuru ndyanshobirwe kaguta wito ya Museveni muzeyi wito wengo kwira katwamuhiro bururu ntuteka amaju ntutshabara hanga ngo akarabaho datushasire sete za PDM sabiye must PDM nyoni ndima kugigamba akatesete ngo twanaka twaronda amashatwa atomurtoke mbone rutoke rwa must tukoreki emiseri n'amaju ebyabatura bicwekerire nho tubentu haka sente ntumbe nisomesa abana banje mwe hati abana bari mu isomero mwe hate byanje byona byabavi na twakine cyo gukora mwe twantusa government tuyambe yashisha ntoke zitu yashisha amakagitu n'amatunga gamwe gafa ngwe twashoberwa twabura ubusingi ngwe twatusha abantu mwabukira kwataho abanya government mutuyambe enjoje ngwe mbepeze kugirira roni nataka gishashuri kwayo kandi naneza PDM mbezitiye mu rutoke government ya pire mbezitiye mu rutoke dutekateka ngo njya kutemwa mu rutoke kushashura sente za PDM mukuru w'intebe ya katano wa district ya Shema Jemmy Matumuzi cyo buhanda yatugira ngo nibija kora report abagitwara mu office ya prime minister wo kugira ngo bakatunge byo kwera abantu aba abanyashema mwe nahi mwakuba muri mureto buyambi government etakizire itwe nk'abanyashema tube twayekozera mu murumo turebe ngo aba bantu abatunga ebizibu twabahigira ki twabahikirije gasha kwa mayi kwatwakire bakwenda ndukutsuka abari yagoshenye mabirora that is Shema PMD ni yeretire ko mu bizibu berarikirira bakekuru n'abagurusi abazeyira abana abajukuru abana bari mu masomero mbere wembe hakafizi nebindi okorora ngo bundi tukubiyona boyireho nabasaba ukirangiye tagisa kamenti yabanze baganyiremo ensongezo kwa bakimanyire akasente ko garayo kandi nabo bakahire bari bakatayire mu bitoke byo kurora bayihamwe akasente nobusasa bwinje munonga turiyo mbwire bwe cyanda konka washanga nkajwangire mwinjira kandi kuyaza kujwanga muyijaniye koreti chanchi manyisa ngo obusasa bwa babuhango
konka ecyanshemeza mu mbere no kugira ngo everyone knows PDM tumanyisa ngo government betire akasente kuri hansi ka grassroots buri umwe yakacenga yakamanya no mukikuru no mwana no mutsigazi namanya government eriho kandi riyo nebahwera ariko bahereza PDM biti bambasha bamwe byabirebyo beba kabasasire babanze barwo mucuzi becece bayitambikamo kandi nashemerwa omuchara buhanda Jemima yanajata government etakatushikire we can do first aid nite twase kugire cyo abatwaye kuzire mukabataka imabo busere mwamara mahacha hakiri mureke tuteme bitoce turonde sano nacu tubitwara umucweke cyo bemba bagana bariyaho be nabwanyuma government naye bene isha next time chacha tushikire naba bakuri yabije batwere twena tugumentu hiha no muhanda kuko dushema twajanga abanyashema chanchi mayisa twene twatwine kwatanisiza hamwe ntubendeza ukutsira ntubendeza kubaje kandi ntushabanga bino buhwezi barake kwirukanjira abantu aba ahabo ko becho nicyo ruhanga kunda nicayenda kandi echo kubiba nicyo kusharura at the end of the day obuwezo bombisha kugarukira in a multiple kind of way niyo base okubufunamu konka kukuzo washita mawari bakonka nyensi yakubirija ni wori yagwerwa kaga kagwera namno muno mumbera nke genjura namno muno yekyanda umusano ekyanda uchwa kingi enjura kakubebe netanga kugombe choke birukiro bwingi yagwa na amani maingi tukumanya bwaki baitu abantu abonsa samnabo nobuzibo batungire nsaba basobole kunagira uwo mukono Senyomo Gideon ariyo mfield akande natuletera abakozi akasonsoleka kaita ko mulimo gwanje kandi aina abakozi abataliba mnabamu abamazire kwa batura abakerire akande ndo basobole kwa natuletera mukayire kan Senyomo twakwakira sebo webare kuboriyo wamnonga lake kasanga chini wachate orirota mazina Senyomo Gideon takagambire binji nyenda maze ukereze echane echi turi nkai turi omurugazi aho murembo rambara echato to mwanyogu City Council yambara ekakora kibesire trade order yabinja abantu batari bamwe na bamwe kongo kuja council yambara eshazire mungu abwarugazi nkasel baje kibabakora obabakorera kinabo babahereza akatare kabona uburamande ro kubanza bijo mwanyogu batemshuburo yabo etayemwe nemwe batunge 10 na mnonga abo ababinjiro omyanya etariyemwe nemwe eceshancho ryoreba ni bamwe abashubuza abayikiro mwanyogu ako kujasha izanje nishaha emwe nedakika 22 tafsirize ni natwakire kansara Adama Bas ayonje kugambira ikiro mwanyogu niki kandi abwachi mukikozera abwacho mbwira kansara Bas assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mwebare munonga basebona abanyabo abere bibito barungi aba TV West TV erukusinga yamani mu Western Region na Uganda yona amazina nsini ya Council Adama Bas kansara orukujwekera abantu bakakoba ward card division minister orukutware by'amashomero amarwaro hamwe n'embera zone zikwatagire n'abantu erizoba mwicereze tubakire officially omuri Lugazi weekly market yes Lugazi weekly market nakatare akutubasize kuhereza abataka bargazi nambara yona otwariremu nakakoba ward so nanabwecho nimbanza no kusima abanywano bitu ningashi abitwaterira karuru aba City Council omutwariremu Mayor witu division Mayor Honorable Jomo Mugabi City Mayor Robert Kachebezi Mugabe City Speaker Tashobya Bone Karusya division Speaker Oweshtinsa Godfrey na naba councilors bona bastekeraka habwo kurebeka ngu abataka bargazi nambara yono twariremu nakakoba babasa kubahereza eco mutano ecakataraka Ichiriza manyise omurebe wa TV West oriyo natukora tarahati program eje yasimuka unstero maranga abashubuzi mwena baryokwe abine byo bwiga byanyu abine mari ebye bya fresh nyanyo butungura abine myenda ngo akatare ka Rugazi nikisha kubanika kora burizo baryamande akaniko katareke tauni mwije mukore sente mwije mweyagare abo kuba Rugazi hatabire tauni kandi cyo twenda ni kimwe nitwenda tubarebe mukore sente mushemerirwe mu rukurunji
tukurwanisa ubworo mu makagitu kasada mabansi umuntu asa kwebuza uri no itabantu kwijo mu wanyugo ibyetengo kinari bikwate cyose kwija umwanyugo bitabantu bakora bwabushinyanya umwana no gwa city council nibashashura mushoro n'abushuru nibakora cyo mu wanyugo we bare muronga munywano witu senyo mu Gideon kandi obwe ni urwo mutaka witu waragazo waha a senior and a seasoned citizen we changechi ni manyani we deep in your heart amashemero ine minji muronga abo kuba Gideon ekibire kitakare bakagomo rugazi so number 1 ebyetengo 1 uyine kwija na nemishuburo yawe tukakwereza umwanya abo kuba rugazo mbinze bitwine ekitwine nemyanya kandi emyanya yitwine ergazetted kurungi flow of traffic are very good turi mu muhanda emyanya yitwine n'umurungi umwanya ni mugaba konka emyanya tukereza umwanya nko kuwija kasobo ryo munya Uganda itontwenda mukore reba mwije mukore mu Rwanda sobworo mu makaganya amerwizo banki mu mtunja muka yinki mwabataka na government itenga government ayitutungeramo n'amashemerwa tukureba abanya Uganda bakora bakoyiho mbworo taruho kindi this is not a business ngaha kino ryaha munaronde center ije kuronda ngwima babinjira mu butaro bwokwe imwe babinjira amahanda ngo mwena burizo baryamande mugume mwijaha mukore sente itomashemero giti no kurebana umukora mukuru gombworo abukuba kakatare na ketawuni kandi mwena mwija kuba ketadufo nimpendera akahendire akatare katanga shazinga ikahenda shazinga ibyo kwerinda umuntu kwebina umuntu nanda kubimanya byo kwenda byemerire bito kugura abashubuzi bikiza guza kamwe kuzo mu yako ntumanye nkarugaziro hagati harakatara kanda karo mbiro bitaro bahari tutaro muri bwatibe na utunje twaherezo mbaza ko yare midaritine bantu yo mujinire planet kansiraho awe bare muronga number 1 akakatare nikakora burumande abashubuzi nibikirizo bakureze mishoboro yabo sande nyeciro ekararaha twine haba kumi security standby bakumire mishubureje kakatare nikatanzira kimwe mando mukasheshe munonga ngahato buturya shahi 11 shahi 12 rugazi tugiterize abaguzi babatanzira gura ko kumuryo numbareba kandi kagendera kimwe mpaka obwire bwa nyeciro ibintu ya security okurinda ibintu y'abantu intebe kansa mutiro heha umure wa TV wese ari natureba izina ni iraka niri asenyumo Gideon neshachiro nereba screen yawe Agent Trading Center ya Rugazi aho murembo rambara umudibiro yambara City South Division ejenebe mbo munyishengero mwine mpaka ramerama abantu babashubiza bakiro mwanyugu abato bari no njya kutebekansa umuhanda twatwa tugamba katare Echancho noreba wanoreba muhwezi enterprise ntikasa tuza kutambura mpora je numukatare akahango kari akomunda twani ngambaho ko akataraka akwanimanya emidaro obumwe ebetine bantu yo mwine ntebe kansachi Echancho noreba tyo tuta umukatare akahango akargazi narakatare akatwiroho iriho kari akahero akatara akakansa tuganiye so we bare murongo murebe wa TV West tukuratire hati akaniko katare kitu akarugazi atakitweta daily market akaburizoba ngoko ryo no kareba kakatare nako njire kwijo mbwebe mbezi nashanga katarije kine ebyetengo byinji munonga konka nako ntwija kurwana munongo mu manifesto yit kurebeka ngo kataraka twakateka amaramwa ninjira no mukareba amabati gako gona gahwireyo wareba furo yakaterekitu murebe wa TV West yona teterire warebe medara yona ne ya 1900 na nebindi so omunshongezi mwabo nshitoresere akataraka aka weekly market harumu okakosa nka demanding force kureba nguntu demandinga kurebeka nguntu tereza kataraka eje midara yona echiru free so abashubuza bakuba baryokwe mukwenda kore sente haro opportunity omukatare ka Rugazi mwije mukwate midareji turiyo ntugigaba ejemedara ya hife nayo mwije abariyo batukuratira TV West nayo ekiruho kandi air free of charge konko mukataraka aka weekly market ejemedara tushaziraho kugikosa abwa bashubuzi bitu nabwe abariyo bije mukataraka akaburu wiki ningashaka aburumanda so ejemedara twamazere kugipangisa konko abitugipangise naba abakora burumande konko wakubaryokwe orukwenda koro mukatare akitwa kadeire nimba terro muranga ngwimo mwije abatukuratira TV West imwe mwije ejemedare cyuruho
kandi are free of charge kubana mu gikoreramo adekana sabas na mnongo mu TV sako ni mayomba reba TV hariho abantu ba owning emidare ju myaka ya kare kandi ine ba landlord yeso ari itakanijana ya city council wade ine ba landlord hata njangu mu Kigabe nimbaza mwa ikirogwe landlord then abahereza Osa kugira mu dare kimwa kigaba ninga muri mu kigaba kimwa bebe muzabaro bahati namwe twerogwo murebe na mnonga ino mudara mu kataraka so bona bareba baryokwe ekintu bakimanya wakubaza kuba ino mudara we are partnering with them twatagana nabo tukubasa kora nshonga yona tutabandize kuyikirizana na ba landlords b'emidare icyo kitiriyo ntubayambo akazara kakakafire kakakafire car down katachine chikugarkaho abantu bona bakwatsera mutwe mpaka itwizire tukashita mahansi tukashita misenchiko tukabrainstorminga tukareba kataraka ntubasa tutakagarra higuru point yo kubanza nuko kureta kataraka akaburmande noreba na kabuminga kakarum ebyone binito baryono bagezaho kutereza kurebeka nkuntutereza emidareji kubasa kurebeka je so mukamanje twatagana munonga na bakama b'imidareji kurebeka nguna bentunguka ikabasa kubaneba intanso ekishemba twija kendera intanso ri hagati yo abarakoromu n'abarakore aheru neha so intanso akabaho internal competition no there is no internal competition abo kuba abantu bona tuba groupingire abo kureba apparently Chitiremu abantu abakuguze bintu bya fresh. Yes, omundu omu na wareba na kurye ruguru ni fresh. Then yashaga twagita he. So abantu bona bakubana benda kwija kora ninga na nabateki bemera babakutekemera no bareba kuri yo na mweto mu cyarambabazi. Oriya na Madam Halima. So bona bakuguza ebintu na nabakutekemere tubatiro. Echo jimanyisa ngutarabeho competition. Because we grouped our people accordingly. Yes. Otwija abe komando baryo beyi. Yes. Okay. Deka omule wa TV was twatunga kugamba cyate twakuri akwaniraza abashayi mundacika ashatu nemwe katunga bimwe mugabya abashubuza kwa nabahurira ahero hari abakubuza madam twakureba uriyo mumbashibuse live active eshonga yawe ni akandi bakayino babakora cyangwa kwatira takafanya amazina ndimbabaza naume ngiyo mumbashubuza bakatare ka Rugazi eshayiji ninde noreba nahisi zakatogo akindi yo nitekateka kwereza abashubuzi batahi banje kandi iyo mumbashubuza bamakara konkani intero marango kuningirangu abashubuzi bona barya heru bijo mukatare ka Rugazi twatanize konga chairman witu na wajiro kuyagarikiramu omukatare kitu akwatanise n'umwami kansara Adamu Abasi abakorera iki kimukwe na cyenyine twenda batkamburira amabataga batebekanisa amajuba gatisigire rangi ngira ngo twena batecha bacapata be bikomando twena birira no mukatara bo kubegesha no rokwari umuntu nayiganya kukatahamu bari mno babakambura amabatiga agaga go kureba katare omuntu repair and renovation twenda noreba amajugo no kugakusha okay enshonga ne akatare agoshaha kasabas rugambo birakwa tukahenda wajangu okwijo mwanyogu okugaba okutunga emyanya nabwabusha inamba yawe simu tokamanya abantu babiri bashatu inamba yawe simu obutugal ko mu studio so mwebare munonga abatukoratire live TV West so nanabwe cyo muhinkirize nimpendere bwabo byanje ndukubeta mwera bashubuza baryokwe Uganda yona muije Rugazi emishuburo yatangire mwije mukore sente namba yesimu abakubanu benda kwija kora Rugazi ni 0 mushanju 0 5 2 5 ogwamo heru bantu mwitonto na mwije mukore 0 mushanju 0 5 2 5 abonshonganira zabashayi munda kikasha tunishatu no kuzomu papura z'amahoro tino nabandi bajenye n'ibindi nkebe campaign stand ko mbwire butari bahari ibiro 20 campaign namnonga abachapasa nabo kwenete byo kubanza abacyara women league ejo namnonga abachabo bone cyo mutana karukanu kagira mpaka LC 1 2 3 mpaka national level paka umunyeshengero parliament yihanga Uganda n'ibindi nkebe chikuwe rindira TV West agihango shamshaju no kwa notunge kucira agacenchwire omukiro shahibiro omukiro nabwo no kwa notunge kucira mnaskanse Mugiryo naho murembo rambura kangaruko mu studio lake na sisa chat bagunza na program ya Simuka. Okay, Senyomo Gideon twakusima tusimire kansara
abo kuba enshonga zona yazisobora kurungi kandi amazima nikijya kongera kwereza umugisa abamu abasubuzi namuno n'abandi betombo itatu tugiye nkaha ari batubengaho nkijya kwa nkiyamba okubahereza umugisa namuno ubutwaro rangu rugazi emyanya ekyaro nambere usemeye kuteka omusuburo gwawe kandi okasobora kubanukora. Program Simuka TV West Nehinda 32 ubwire bwagenda utukirize tugenda mukahumuro kake butaragwa mukahumuro mtuje kwa ntugaruka mbapara za makuru ziri hano New Vision aya 12 hamna bokede siringi 10 zibazo kwa niziheka akandi tusobole kugakuhikiaho iwe rulinaitwe nyenja kare ya kirokeno utobunuzi Ebiraro na bitano byo kwa Mushanjuku abeshongozi nyamwinji nebaza kuba bariyo Shiba Alien Skin Chaman Ronaldo Mainja Fefe Musiwo Influencer Final Truth 256 Omega 256 Sister Charity Hija Rasta Jazz Matenre Nanguna Nora Engineer Juvan Vala Music Peterson M.A. Megaton Utah Dancers Red Western kwamuri chiremya kabana mushanjo mu buhereza okutamu nishinje mutoro gumugunka Mbwendo takabura Chihazigwe Pepsi Nyakajo Sako Limited na Diora Motors Limited Chitebeka nisibwe Abashirani Logistics Limited Leka tuto bunuzi Nehinda TV West Nehinda webale mukahumuro twagaruka akana dakika darazo 39 zakarasa yetu kubanza kande tulhamna yiwe kaireke babura za makuru zimaze kwandiza twika New Vision ahamna bokede baitu nkawurikire nkora yetu tukira kutangana urungereza ikiriza tugakwikiyaga izira Orupapura orwa The New Vision takartanite ninkwistya ngwece nihiro nhutobunuzi umucayi kaceka rwa mukagore 2025 kwezi kwito kwa Mushanju kandi twina amatsiko menji ngo ubutumwa bwakwishikira kwa hori yetebekanise guze kitoke cyawe cyo guza twijo umutwaro tugura umuhango agarahanga itwagambira abagwishikeze ija tushemererwe hamwe tuzine hamwe tureba beshongozi binji mnonga isoberi abarije kwa baroho kandi okushemererwa nukwija kuba kutariyo ko kwa burijo ijo dire cyo watebyo magaragawe ganyenja kare ahandi urupapuro rwa The New Vision ni ndarwatandukana Moses Ali General urugero magaragense bajang cabinet to honor him. West Nile mourns his life and times. Family speaks out, tributes power in. Kandi mazima natumwendeza icumuro kirungi. This guy has done it enough kugira ngo amagaraje ensiyo almost nemanya bwe byakoze rumwe hangarite Uganda. Obusasa bwona bwarabiremu bona ntshaba ngo hatu abuhumure amagaraga after here gamubere marungi tari ndijo General Moses Ali aganda makuru gunta kwenda ngo ferwe mbajangu Museveni calls Ramaphosa over xenophobic attacks omwihangeria South Africa. There would be no black leadership in South Africa without Africa. Ninde anje tugambo echa yebembera ebigambebi as in
Museveni abenagamba hari Ramaphosa president wa South Africa abwenshonga zirezo kwangana ukabinga abantu kashota mwine na kare mwe ninga tumwine na shagamemwe urupapura norwa the New Vision. Pastor Patience Rwabogo to be ordained bishop. Ogutari ndijo ne Patience Rwabogo kandi ari omwe ahabana abamukuru y'ihanga ryitu Yoweri Kaguta Museveni. Government issues new rules for school transport. No manyangwa abana bakaguma accident mpango mnonga binje bafa ijo mu weekend aba King David ishomereryo beitu nduranga government etireho ebinde biragiro bisya ahabwatenana ebyentambara by'abana b'amashomero bakaba ryo mbasi byabagendana then na tours nazo bazitireho some guidelines no mabana mbabine kurambura bakagira. But there are some guidelines put down for purposes of at least taking care of these children, especially their life when they are transporting them to those destinations. Capture wa crash, family given wrong cops. Hey, kuretera umutumba gutaro gwawe birya nabyo birebo bishome byetegereze urupapura nukwerwa gamba akasheshe Kerizoba. Muslims hold 3 funeral prayers for General Moses Ali. Bebari mnonga abedina y'Ubusilamu okubasa kuonalinga umuntu mukuru General Moses Ali hanyuma yo kuruga omakuraga omagaraga byona birebe urupapura rya states allegations against Arias Lukwago nago bagayongera mwaha nabiyongera kubimanya ebya former road mayor ahabo rembo orwa Kampala orembo rukuru orwa Uganda. Comments zanyu indazurwaha guna jangu the science of party building okombe kapate kaza heka behurire. Which science do you use? Beriyaha, who is raising Uganda's children? Guna yachubuza. I also sometimes reach a time and ask myself, are we really raising them in a manner that they would be future good citizens, or something is wrong somewhere? And who is doing what and at what time? Beriyaha biona biri omurpapra orwa the New Vision. One of the guys has commented how to beat H. pylori infection. Kaka koko nkararaka turwaza za arsa za wakumanye by'amagara. How can we build it up? Beriya hor papra norwa the New Vision. Can alcohol quicken slow aging? Ayingur kanywa marwa rakakura ebyo by'amagara shoma horebe noja kwano bichenga Pakasa factory oils wheels of Amuru Simsim farmers berwaha basa kureba abayona bakora kasente omiringo etariye mwenemwe urupapura norwa the New Vision ornorimi Urujungu. Minister Barugahara's tour ends in arrest of town clerk, head teacher. Bakome ekikuruka stoshanga bajabirize sente yo mushoro bakore byafayo. We are tired of this corruption. Ubundi hakajira owakiraho. Tari ndijo armuna korebyo ni minister ahabwenshonga za local government Baram Barugahara. Kampendere FIFA World Cup, yes. Nindamba kwereka best since 1966 noba yabo. Under normal circumstances, England should be proud of their 2026 FIFA World Cup bronze medal finish. Okay. They have been best since 1966. Bonka England. Ninjangwe John Patrick tureba losers match. Bita handi nabakwereka ngo na team ya Spain yesingwire impaka iza World Cup omupira gw'ebigere erukusinga team ya Argentina. Urupapura rwitu rwo rwa Sharuti rumwe mingi, so many jobs inside and some tenders rutunje no jakwa no kirana kweshengereza ogira magara amarungi umihanga rya Uganda. Shirinje kumibiri. Okay, siringi 10 no yetungira bukedde kanayo yamazira kwaneka katale
iwe owaliyo naturanyije akarekero kinugiye tungire siringira ukumira wonka usobole kuba numanya amakuru nyamwingi ine headline kandi amani negamba emiranga nebiwobe emiranga nokwazirana ebyabadde mulago ngabazadde bakwasibwa emirambo gy'abaana ntubaza accident yagwira mu district ya Kapchorwa nambera abana banu baruga okurambura baitu emiranga enduru n'amaziga nibe bijwire akande na muno omu maiso agabazaire soma oyetegereze byona biri mbukedde obulumi n'okusoberwa abesomero bye bayisemu byona biri mbukedde itekero kinu soma oyetegereze campaign za karuruka LC zitandika lero karuruka 28 kikenu 20 campaigns nizitandika kinu okurora batandika okusaba karuru na muno hali abatezi babo basobole kubaikirizamu Iran ekubya America waluma Trump n'atabuka soma ogetegereze akandi bukedde egakuletire ya Kirokin abavudde South Africa Museveni abawadde kavu buliyo milioni zikungana 22 hanyuma kutendekebwa agenda atandikira abamba kafeerwa business zabo abamu amakagabo akande bahewa millions 22 bagenda basobole kwa batandikira General Moses Ali okufakwe kutaddewo ekyafayo kubasiramu b'ekibuli ne Kampala mukadde ngubegayisire hamurundi nguguno abo bano bayijuka nokungubagira Moses Ali basobola kuba bali hamu abe Kampala mukadde n'abe ekibuli soma oyitegereze ebinyakubayire omukumusabira omugenzi Moses Ali omusibe ali kugwa okutaka gezi awadde obujulizi obuwuniikiriza kooti bwayingiza mu Kayihura ogwalyomu abasibe bakwasira omusango ogwo kwita omunyamateeka John Kagezi ngobujulizi bwalesire ngubuli omwena akwasira hamunwa soma bukedde page ya 8 story gino heri oyitegereze paspel erumu mathematics integrated science social studies byona birumu gigure omwana enkoko enansi Kabarinda yatandika na kulia kati aina farm somo itegereze na mwanamune kukwatagana ane byobulimi n'obulisa abalimi ba Caritas Embarara basabe government eyongera amaanyi mu kutumbula ensigo enansi ebi biri kuli mu nkumbi terimba bukedde ya Kirokin tetuze kusaaga owantunga saaze biri mizano nojja kusoma yotegerezi urukwetaga akapapura akandi akatimu zaitu za bulikiro ahamu neza heru yanga timu y'abastar abayasemu World Cup babakuletire Saliba Pedro Porro Laporte n'abandi bona bali mu bukedde Ekirokin World Cup akana bagikuletire Spain na Bungereza nk'okwekozire okurugera ke mu myaka yenyuma kandi yataho okurwana kurana etwaro mwanya ogwa kasatu Ekirokin kwezokete genda mu supermarkets genda maduka genda streets genda ba agents of Vision Group usobole kwetungira bukedde yakati kandi yetungira makuru nyamwingi ijuko tebwa ekisani kino kiri hamutwe nike ebisane by'abana ahamna amabara gabo abo abanyakuferiru mu butandwa ya Kapchorwa nojja kuba notunga buli kintu kyona ekiro kuba nikikwata mbozi niyo kandi natwara akairaka okubasa kubamanyisa ngo Come Catering Services nawe yaruga omagara genseji ya okufa is real noboro horyo huriro mudachikemwe bakorondobora but I think this guy has been sick somehow beto yawe yahendera arjire omagaraga Come Catering Services mukama mpombuze omusinje ekinhuiro hutobunozi nitera koda wawe rwa mukagore 25 kwezi
okwa mushanje omuchai kacheka utaha muno mutwaro zakutandika kare mu ruturuturu mukasheshesheshe yenda ngo ije orebe byafayo orebe kutangaza utakikiriza ebirungi gumambe kuraba hakasento kakozire wato iringa wafayo wahanda bunaku bene shayo kashemererwamo uzaho shangano ye kwata kagaraka kahwira mwaho aha bwenki otarkwija omukinihiro hutobunuzi rwa Mukagoro twaza kumura garukansa kwa tugaruka n'abagenyi bitu abarije kuba nibatusyaho butumo baturetire kandi kati warinde tubakire tija kuba tutandikiraho program ni sesimu kacho butunyi charity nugo mazina nyenerake kasangaki katumureho nitugaruka aha n'abagenyi abo batargaho hatuzo mu bantu bakuru ekisinga yo kuleta mu bantu bakuru first of all ni accidents umuntu nasa kugwa hasi amino gataye nko munda and sometimes abantu ko kugwa mu yatahamu ateka bako batakushasha amanyengo yagera ki yatereye atayegwa kuzo umushaho bakagaruza umurayi igaragamo bakagasi bagakagera ki gakaterera n'ikindi ntwasa no sako kuhende ko mushaya obura kuguragurizo ushanga mino gagera ki gacika magaro go position then ikindi kikusinga yo kureta mino garo go position no kura mino no kura mino ya warankarukura yes kandi yo kubara kwire shino jeza kukomanya at sometimes okura umuntu yaza kurina ine kwa abizone ninga shine kugura ifinga side effect hata noreba ekicuka wakurira ni hati umushaya gone gutekwa kugumane gukwata na gute sigaga page yes ajiga page wasiga hapa eri rya hasiniriza kora ngo kuri speed kuronde ryana rigitana yo likubura suni rigumane rigetinga ronga likuronda space je yiguru kari yarenga shato ikashiri nje atejo niyo that's my alignment hato yo line twagira kitwa ya kiraganda ko na yo rondereve yo kwata hona tahiriya agaga garobaje nago habo kugira ngo niba wamwiyaho nigasigara gakwenda kwita space because God created this place naturally kugira ngo abe filled so hatagana gatandika kuja kwita space itogo mwanya ya saida na saida hatu unoza kushanga agamina gakuno ngeri no shanga rihenga military kuronda space riri rihenga military kuronda space riri kurali ringwa kuronda space antiru kuri kukareve eri kwa eri yabganeri yachaka eri kuchika madeni gakaisa somewhere where they know yego ni hejo process eri kustoping agambe kunga muri yabari yahanjarira kuga kuza kustoping aho ateri kuri kongera yiguru emere gumane kwa taha na side age agaga kunaga chika magati na emere gumane yo kozo bumarainement mu bakuru yeah so when of course binde bya alignment binde byo kugira ngo umuntu yafana kizimba yafuna chira n'ibiri yo ya ingana bamukora mero gatandika kuka atari kugira ngo bamukora mero gakuka amenaga wagarebereje ano basano kufa nabo fuchigino ako baturebera abantu araba kikura bakwijo mu mpa ushanga umukikura nyamina shatunaba kona complete myaka 9 myaka 9 ari complete nyina shatunaba rekotanga misebe hama ijo erebere nakawe ai mambe and fresh. Yo, what up, 256 bin Dr. DJ Shield. I want to remember Mugambachi, Kacheka Stadium, Echini Hero. I'm gonna be around. I'm gonna be there, 256 bin Dr. DJ Shield. Why I say? Sugar popcorn. Chihajigwe, Pepsi, Nyakajo Sako Limited, Nadura Motors Limited, Chitebeka Nisibwe, Abashian Logistics Limited, Lekat Hutobunuzi.
manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeita Nganda omu myaka banamushaje mu buhereza badan kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balimwa kino nkigamba zanti wali wambula munsenamba ken kufunye twefune fetuchuse namba osegera mugamba mutabananga bagizi bange mwenna aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West mwenna namba ita ku Saturday nga 25 July ekinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium showtime ra ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga ntuzaka bane bihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama obo turi kwa muri kiremya kabina mushanje y'ubuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyari tukuretira beshongoza amani omwihanga Sister Charity Neja Ourahanga ya heire chichoncho Nituchimanya jetwe na bachara Kawini Banyeta Sister Charity abantu bambara hamwe na Uganda ino kutwara hamwe Bikwezi na 25 ni mbeta aho mkwezo kwa mshanu omuchayi Kacheka Ekinihiro cha Radio West Ekinihiro huto bunzi Sakwa turiyo mbyafayo Nije turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bedu Nanye Sister Charity I will be there Untecha matwa kabozi nyowe na kareta Nije kabishize Radio kashangwaho Radio Rugeita Nganda omu myaka banamushaje mu buhereza Ekinihiro huta ubunuzi Gena kusomeza 25 guno mwezi gwenyini gwe tulimu mwe twegirisiza basabone banyawo Kacheka Stadium egenda kudamu ekwatata kati tujijuze boga kuva kuno mpaka kuli anti kagenda kubera mazina kudigida tusimbula ku machane tuzibya mpaka elimbukola kakati olinda ki genda kusomeza 25 Radio West erechikoze ngera na bulijo batuyise fena okubira dale Kampala tugenda Masaka paka Mbarara fena tugenda kunganya Kacheka Stadium endongo jegenda kubera ngetokotera abayimbi bonna bekulumula okubira damu Western ne abe Kampala fena netweyiwa wali bakomediani bonna ne beyiwa wali kakati muganda ngolinze eki fena bana Uganda sona beni mutani wa mchala kayondo makode ne bagamba nti bonna musaleko Kacheka Stadium je tugenda okusinsulira endongo tukole tutyawo ngabiwedde tukole tutyanga abayimbi bawedde tukube mundongo bobonga mantino tujikubaniko omukono tugambe huta bunuzi ne Radio West Kacheka fena nga 25 muje tusimba kagere hapo nisheje mutwaro kumukoko kuti ogwa Uganda twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikirize biroto byawe sibona beninde bandukani tekatika ngo za kushwera nabasa kubana ko mwikuru aineke mwani in expectations zezina benye konkana abawani ekediyo kujya mu shwe musheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Show headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte barabiremu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferi zoba abandebere baryagambaki
reba hindujire nebereho buri Sunday shahi na zekiro aha TV West Honga. Hama ijo erebere nagawe abantu bembarana baramushya mazina ganje teacher ndi wano bagamba nti nakusomesa 25 tugenda kwera mu Kacheka Stadium mu Kinihiro omulundi guno 26 ba artist banje betugenda okubera nabo ba presenters banje betugenda okubera nabo ba DJ banje betugenda okubera nabo 25 Kacheka Stadium Mbalala Kinihiro ya Kamenge Okutamu nishinje mutoro kumugunka Mwendo takabura Chihajigwe Pepsi Nyakajo Sako Limited Nadiola Motors Limited Chitebeka Nisibwe Abashiani Logistics Limited Leka tuto bunuzi Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo notukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hinjire na mnonga koko aboko koko nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakangubura rwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habuka ntuje kwanta kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera umutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukoro kwenda kwega ojere kinta cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasi akasente okabisa hweka yawe uriyo mwena izaha yebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharuho kabeje mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato n'urwo rugendo kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera uhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu mwene rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri shahina zekiro Reka tanga misebe hama ijo erebere nagawe abanyabuzale n'abanyamukago Ekinihiro cyayikamumbara Jaika okutahamtu abasaba mutwaro ati kwata mutwaro otahe mu kihindiro inako mwezi genda kweraga 25 July mwezi guno 26 fena twaza kutaha mu Kinihiro twaleta abeshongozi muri Chiba Karungi Alien Skin twaleta Sister Charity twaleta Omega 256 n'abana banje nanye Bruno Beti muzikomu kumaniga ninza kubereyo ngankwata muzindaro ati mwena abanyabazale n'abanyamukago n'abakowura n'abeta omwezi guno utabunuzi n'abalinda mbarebeho mbatubeze n'amazi tuzine ekitagura okutamu nishinje mutoro kumugunka mwendo takabura Chihajigwe Pepsi Nyakajo Sako Limited Nadiola Motors Limited Chitebeka Nisibwe Abashiani Logistics Limited Leka tuto bunuzi otaferwa muzano wa kushororu kurgomba Kigazi Universal Actors nokora cha burka einebizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi betu obwatuma mutabano wawe ngo ashishe fike yabangi iyo mara utarasisira wanje iyo mara utarasisira yakurire shando sasa ninga okuna tware niyo ngona kufwa toka reba gara twina bakazi babiri nyuma nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuriye mbutebe abandi bina bakazi 8 baryaho batebeye kine nyonyine tubiri kushorya bono terendu owakuchororu nugwo muzano ogwotashimye kuba noferwa ahabwo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomizo mwabazyo inyi nikakutumengo ntacora mwana iyo ngeni ngo kwaje muzana bakaba kumengo mutwe tenkaru kanu yantino ko mwana ninga kwenyene ngoma mwana ngoma ngoroshe kamuri kumenyi Radio Iswa kuretera Kinihiro utabunuzi. Yo, what up? It's your boy Truth 256 representing to the fullest, and guess what? Ndiye hakuba manyisa mwena himuri ngwe 2025 byo kwa mshanju nsa kuba turi hamwe Kacheka Stadium omu Kinihiro uta obunuzi. Radio Westness celebrating emyaka 2 na mshanju. Please show up and show off. See you there. Ebirebe na bitano byo kwa
mushanju mwakogo omucishayi kaceka obo turi kwamurikira myaka 27 y'ubuhereza omurundi ogwente sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza bamani omwihanga manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeita Nganda omu myaka 27 y'ubuhereza sho ngolo nonoza chi dalinga naliukane kusanga anti ntuse yo abana bembalala mwena n'ebitundu ebiriranyo a final representing 25 tugenda kubera kacheka mukinihiro antera huta obunuzi yamani muje tunyumirwe 25 tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani kwatsalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze emyaka 27 anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime tuzaka bane bihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama oine kiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurwo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogwombeki ayi turi kubantu tutayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsinerembe bisya byingi so tugumana tureta design z'ishemeri tungo bahabuzi kurwo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho rine sharosharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyogwombeki ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa cheka ebirabo nabitano byo kwa mushanjuku abeshongozi nyamwinji nebaza kuba bariyo shiba alien skin chaman Ronaldo Mainja Fefe Musiwo influencer Final Truth 256 Omega 256 Sister Charity Hija Rasta Jazz Matenre Nakuna Nora Engineer Juvan Vala Music Peterson M.A. Megaton Utah Dancers Radio Western kwemurikira myaka 27 mu buhereza okutamu lishinje mutoro gumugunka mbwendo takabura Chihajigwe Pepsi Nyakajo Sacco Limited na Diora Motors Limited kitebeka nisibwe Abashian Logistics Limited leka tuhuto bunuzi twagaruka akandi wabari umukahumuro TV West Nehinda saa yote ya kabiri akandi niyo twaragaramu juka tutashobora kutunga mugenyi akandi omukayire nuko kan Kenya nico twagarukira okurura twabaho hamwe iwe okura programeni yasobora kwanegera maiso pakisatu zeineza nyenjakara kiro kinu kiro kya balaza ebiro 20 biyenyine bakwezo kwa msanje jukantubura ebiro bike okwegaranjura omukinihiro utobunuzi ebira 5 Kacheka Stadium kutamu mutwaro abakitogeiteho n'urukutanga kusavinga kurugakukun kibiri kiyonka just ibiri rundi ibiri nizibazimaziro kwanzika ezo kuranguza kutahia omukinihiro utobunuzi okurya okunywa kudigido kusemererwa akande no kuchakara kirekyo pakebero 26 babari kubona itwe akande no kubotogeisero nyenjakarien babare kugumaho koko kandi twenda turebe byakwasa kwa bigendo misho mwihanga okutwa kwasa kubantu bukwataho abo kuba turi abazire turi bakama bihanga turi bakuro makageitu ubundi twebembere mu maramizona n'ahandi nabo cyo we are stakeholders in everything that happens with our country
mnonga twabantu kwata aha magara gaitu amagara g'abana baitu magara g'abakyara baitu abashaija baitu ense twetorire the surrounding okubasa kugira ngo tugume twena turi mu businja bwo kwamurana yabatarire je yo no basa kurara otarara je nento antena twate ahanshonga y'abana baitu abagwiro mu accident orunako rwijo aba King David Junior School aharuguto rwa Kapucho rwa Mbare abana bakahwerekerera benji abe barunzire umubasi emwe kandi ahendire turamagaragara kwika umbana nkabiri nabana n'omushobo kandi abandi batunga injuries mpango mnonga cy'abantu binji bizire nibetsebaho bari kugira ngo accidents ezuru kubana zitwara abana ekitabana mamkamwe arebirijo watahira abana kabatematema manyata mbabarunda n'abatombasi manya mikore manye baho manye ibintu binje bari mbagambo kwa heru so turebere government ya Rugayo yabasa kugira ngo eteho guidelines ezabasa kubana zebembera trips nkezi ezikubo mashomero abana babine barukuza okubasa kugira some study tours abo kuba oyihireho kugira ngo nizibazire study tours abana kuba exposed nenshonga nkuru munonga abana nabo mbagira ngo work without play yeah made charity adult girl so ko environment ya yishomero honka naye nesye bundo mwane murusya oshanga umutwe gwo gutabasa thinking beyond hato shanga ngo nicetengesa obundi amashomero nkaga obundi bakuru b'amashomero nkaga okubasa kuteka how best they can go about such omwana kumushohozaho kaca heru nawo bwonko bwe bukabasa ku bukiguka bukareba what happens beyond where he or she studies from nabwecho kuturebere nahabaho okugira ngo habeho guidelines ezine kuba nikuratirwa twagira ngo should we really segment banza twarinda ekintu nanka kibeho then tubone thinking otherwise konka still better late than never kugira ngo government nayo yarara yarugayo yajya some guidelines need to be put down kurekana nyena ngwe tubahwereho yitwe nkabazira kwa abana bitu nito tukushashirana naka center kabana bambaza mu trip sezi no washashwire fees waguzire bitabo uniform twire horero watire mu transport ya brizo mwana nazayishomero ne ukomentanda nogira deno kiburi yaho ngije za trip so nkabazire ntwatwaho munonga kandi nanangwa nanima abandi abutwakweta stakeholders mu nshongeji niwo wahurira cyakuhiga yono basa kugira ecu watuganiriraho turebe how can we help in and we also give in some guidelines nshongezi turebe ngo abana bitwa ngombatunga ubundi ebintu nkebe biri kubamagara gabo babari ahishomero ubundi nana okwogaho mbwenu turebere government eri kuteka kugira ngo hata nk'abana bari nkomuro wa primary schools bari mu classes zeza hansi umurengo rwa primary ngo umwana yes trip ajikore konka ebeyine ebye kuba nekoratira na mnonga barukugendera management yishomero at least ka trip kaba ko mu mwahihihi ngo abana bo kwatambuza all those long distances okashanga ariyo mwana muto ubundi yargo mukabunda nyira kakopo kamwe ka chai rero manya naenda kushesha rero manya mu kuyahiko mu mahane jara yamwita manya byakatorize ngo shanga ngo abana nibaza kubona bonero mu muhanda batakashyiraho ibintu ku bantu bahika then they start to misbehave then they start to mock the driver amherwizo baza kushanga ngo ubundi mu process omwe hargamu ebitashemere ubundi ka driver kunyiga kavuga nko kuyayenda ubundi ukashanga ngo stopovers zabedebe then abana bazo mu maduka kuronde byo kuri yabo kubenjara riye kubita then akana kanka crossing bakatomera all such things so ntirangu nizumwe aha bintu government byetekatekire ngo abari hanso mulo wa primary habase kugira ecabasa okorwaho umuringo gumwe ninga ogonde then twagaruka twari bari kugira ngo ishomero y'abandi organizing a trip like that one
ngo bamanyiseho polisi ya bamanyise polisi bamanye okuba kuza kwa bine ejotua erije kwa ne batwara aho barije kwa ne batwarwa polisi nayete mukare obwonko bwayo okureba uko abana bine kwa mbatambura okuza yibashimiye ku bana baza mbwenu okufa kwa bana aba kuretire trip says zatebona ka suspension abo kugira ngo tubanze twagarike nyuma twateka we see where we slipped from okugira ngo abana nkaba bareke gumamba hendana batunga accidents zitari zimwe na zimwe so bajango ine kwanza bamanyisa ho polisi ya omwanya ogumukurugamu ogumukuza kutayayira enamba zabeji nazo mobe muzine omanye ngo no contact person chi utwakubasa kuronda hashaha ya in case hadra echateganisa omwana during the course of the trip then tukabasa kumanya itwatangira ntiyamba government okubasa okumanya ninkahi aho kukwata enshongeje na ntureba ngo nemwe aho kibateka tekire okubasa kutaho guidelines eza kwasa kwane zitambuza abana bitu okwe ehibarabe nabatora then twareba ngo abana bine kwamba jwara jet dress decently umwana agenda ariyo mbuteka konka ko arajwa reryo yashitamereryo yatambura reryo cyabasa kuhendera kimwihiremu obundi endije micwe along the road omwana ogu abase kuhendera atundire ebizubu bitari bimwe na bimwe so nanye nangutwetere mutoki nitwe nkabazire nitwe nk'abantu abinaka kwate nihangarite rya Uganda iwe na guideline cyo kubasa kongeserereza hwaho kugira ngo umwana wawe yagenda je kandi yagaruka je kindi futeka ngo murana nawe numuzire kandi njang trips in case hinaho yazimitingira kumushabaka sente ngo gayi abandi bariyo mbazo mu trip aho ntwataza kugenda then okashanga notabana noronda akatoche ko kuguza kugira ngo umwana atakabasa kuferwa okuza omudize study trips kandi bewe nakigamba hoki ya ni ensonge geyini turiyo ntubazaho hakuba uturugenda kuri wiki geyini tutira mabega accidents zabaira accidents na muno ahabaye gyaba masomero abarukwana bagendo myanya yatariyemu nemu okurora bagire barambure cyo kubanze turukujumira nike cyabana bato amazima abana bato kubacuhana ngo kubatarukweso n'abana bato ngo ku statement yiri ngo abana bato kubacuhana ukabatwara kapucurwa distance zezi zinyakorehera muno ekingura ina mazima nturora ngutisemerire kuba nihebwa abana bato okuraba batambuza urugendo rwonoru bakoku kandi bongere babagari so nturora ekini kitalbaneza na muno aba masomero ekyakabe nturora ngo bundi no kusagesinga gama ngo bundi tuzakubayira mandatory hakwa amasomero gagamu baraba bayikari ke baracwa muri kike tize must buli muzairo utatuchwiremu ngo abana bajagena hano kurambura keragiro busano mwasemeye kwa nasiga because in such an incident turuziraba mpabazayi umuhali bakaruga yagama ngo nyabange babiri umwali P5 P4 nkaba mazeno no kubasasura ngo bayito umutima gwantera gwagamba abana batagenda atanagaruka mukana bayikaliza nabazanabo then natero mukuru wisomero namugama akasenta ko kantera fizi abange batagenda bayito amazima ikinkugumye muzeiro kuno bakana sasa nabagenzi be bayituna mu mutima akasemerera garuhangore murungi habo kuba okampereze ntekereze kubanesa neto okura abana bange tibagenda kandi obundi basoko nokera atinyo kazarwa nyenka atati abana bange nabo bagenzire ni kana mbere nakubaira mukaire nkakano iki akabiri nyo suggesting adugango bundi tikyakubaira mandatory rundi iteka kugama ngo ngo hamitwari 8 ya fizi yo kusasura ngo haro emitwari 12 ya trip ngo itize masingo muzaire pako ine kikora kyakubaire nkiruga hantekereze yo muzaire ondi utwaruze na bujurize akagama nguwe numukuru wisomera akaraba haduka ye namugambera ngo ku trip eri ngo bayito kire kimbere kyaki akabata inemu akasenta kusasura umwana we obundi mutima kana kigonza bayito yasangwa akasenta kusasura akatakoze eki atakayin kandi kyamarira kimuyambere kurango ubundi umwana we yagenda okurango ubundi nawe yakuferire urundi yakutungira ubuta mu butando egyo niyemu so
kyakubaire obundi kiruga habusobozi obwa buli muzaire ekyakabiri kyakubaire kiri mandatory ekyakasatu engendo ezinyakurehire na muno habegi abato abatari kwesobora rundi abakwamba etaga attention eyamani okuramba batwala engendo ezinyakurehire amazima genyini za kusemerikwa nizemerezebwa tutwangire trips zene za haihi obundi kisobora kwanikiyamba baitu kubatwara engendo ezinyakurehire muno kyakubaire kitarukukora hakwamba abaine emigiso omwana bwa bacyali muto ali mu lower primary ine chance waraka mu primary ubundi kugenda ine chance waraka mu secondary all level ubundi kugenda rundi A level migise yo kugenda nebe kyaliyo hatari kandi kubahambiriza bakakifora mandatory kurora ngo buli mwana baraba kicwire mu buli yomu asobole umuzairo kwetuga asere ensimbi ezo kura munasobora kuba nasini ko mwana we aha trip Nyo ninyenda kongerera hacho kugira ngo police manyisebweho njangu tukabenje bacikuru washanga ngo mu ntambure yitwarondera abana hagendera mu umupolice shija ningo umupolice kazi kugira ngo we nabayine right mpango okugambira omuvuji okudirectinga omuvuji okucommandinga omuvuji na nabana abako bari omu ntambure jo ban taxi ne how do we call it Costa bus you know kugira ngo nayo n'ubushobozo buri kwogaho kana namanya emitendera eyine kuba nekorwaho twaba turi ahankuto abo kwano bakugira ngo hagire umushomese watamburiramu obo mu babiri abana babamanyirire nibamanya kukwata nushanga umuntu atamu respecting that much. That is one. Two, dereva nawe nabasobuta muhurikiriza chango au kana mangu taine chomeda chikejo ngunakuchumutamu kine cyakuza kwongera uso najavuga mpora amanyabiha no shango bo nawe cyarara cyamurenzya imikono so nyabwanje ntekateka ngo cikabire nkekiragiro at least habeho police orashashurwa izoberyo akatambura nabana aba akaba na commandinga what happens inside the bus abo kuba twashanga ngo bamwe nabagenda barukunywa you know abamwe nabagenda barukutera rwari abandi nabagenda barukutera bigoma barukweshongora bagenda nibatere bisika bya basi you know omunjere yo kugira ngo bomba hurira bariyo mukushemererwa nangwa mbahikana akire ako kushanga ngo bariyo bacamura dereva bacamura dereva obushumuhika hihi rero buzuno butete iburyo butega ererere ngo twatwagambire ngo distance na yene mataringa hato shanga muherwa izoba dereva nawe yakwatirwamo abo kwa nawe no muntu nango neco kunywamba muhaho you know shanga umuntu yaja dereva iwe tuvuge oyine kuba soba sobarte yakugamba no kumuhereza akanywa cyo kunywa ecyariyo nanywa so on process oshanga umuntu ogwe yasinda ninga yaba too excited yatanca kuvugira eryo ninga yayongera speed akabana bariyomba muhaga so nyona nyongesereza ha cha police kugira ngo oyireho kumanyisa abantu police hihi ninga ahoriyo noza tukatunge namba zabeje contact numbers obe yanyina obe yo mwana obe yoha nebindi ebyo bine kwambe hebwa umupolice arabe ari aratambure nabo ombasejo for guidelines is inside and along the road then nakuriye yibakuza police naye manyisubwe kugira ngo in case of anything nawe bamanya abana bahikahi byagenda bita whom can we call inshonga nkezo then ayishomere itwatsubuka hadrogma na following up mutaka amaragozera bagenda na chobtunji bagenda na teacher chobtunji then mukamanya ngucaho you also continue following up omanya abantu babo barugankahi bahikankahi and what is happening aho bahika ubundi nokate kigambo cyumwe ninga bejo utkamara ka kugenda utoko mwahika yo mutantire kana mutambura speed mpereza derevogwe then you talk to the driver and you're like guy jirebe ka bavuga speed abana bihangano basako batomukabe vuga mpora so nyom guidelines kabenye nangu police atambureho omwanya bo kurikiriza cyonka police sanyuma yo kutamburaho nikisobora gera iki cyayamba ikindi nikikwataniza no kuregulating umuhindo ogwabige bakwana batebwa ombiruke ibintu bibamo akwe bya trips magambe kasta abana bisomero rundiki no sanga bus kandi costa ya abantu nga 35 bagiteire mu abege 10
bushitamirine very possible. Base abantu 75 erimu abana 15 rundi bibiri. So overloading na area muhansunga yerekera ko gwa butando tutugamba hati ngo abigi aba lower classes abigi bon aba masomero level zone no barko abantu bakuru overloading area muhansunga yekizire kubaneretereza na butandwa ahanguru hati ekiruka ngigendo abantu 75 lese abakuru yiwe ukitaira mu abantu 10 so amazima no banone herakika kuba abazibu akweke kubanza umuhendo gumutera mukiruke ekyo no kuba gutali gutasemerire ko no kugendamu kandi abantu bayikarire hungana busara kuyamba mugenzi abantu barabasirengana nikiba suffocation yonge kubera mukiruke ekyo ano sanga embera nebeta nungi nesobora kubanerugiraho buzibu ikindi ebyuko byito muhangere Uganda no bimanya na muno ebinyakuri ahangudo ebrukusabaza abantu amazima genyi no bwirwa basi no gitema no ja Kampala no sangarmu ebiyenje no sangarmu so citizens kukora busamumbe ngo bundi abantu batunga fresh air kumara so kanizo zenyine zino zitukumatpangisa okwijo mu masomero kuraza atwara begi kandi zatwara nabantu abandi bakwamugena trips zikwaza sana ziti nabo cyo nakyo kikuru omutindo gwebiruka byito nagwo tegurugwo mulembe nikibanike manyiso muri mu turikuba turika gukora amazima tugutanikira haiguru kandi ko tsobore kubane turwanisa butando zirikwana ziguhangudo kandi ihanga rikasobora kuba nerwerekera abantu nabafane bahwaho bukire kandi bwizire because atubukwanorora na mbere butando zinzizire nziberaho amazima genye ntabe atakora bahubero bibiri no hura nenu yabaho atakora bakyumu no hura nenu yabaho nikibani kimanyisa amazima recklessness ebaire ya haiguru kurorangu muhendo gw'abanya Uganda bafire akandi omukayira kake gubayira mwingi nabandi abanyekula bitabo bariyo bajanja bo mukayire kana then chango mnonga nyeti nareba no kugira ngo trips zitakaba hari mnonga shango ino kuvuga abantu nayi wenyine nojwa kanora no mujwe nkana umvuge nayi wenyine nojwa akuba bimba kusobora distance kuruga nko mukampara gena kaputorwa na muno muna bimba vuga za ambulance zigenzere kwerezo buyambi mba kuoleka hara kuija kutaho urugendo rwo kugenda no kugaruka amazima nayi wenyine rukubora uvugire oyina kuba oyesebere rundi oli musegeke rukumara kuba hara hati buru kubarabara mu abana musomero bacyuira nkahanu babatwara nkoko amazima no buzibu buru kugwaho no sanga haroho ebintu ebimu ebyakubere bitangirwe baitu byamarira bitatangirwa ahubwo ngarumu habazere nagama ngo hati dora habana ababayiro mbase niyemu ngo bamusangira cyali mu mezi baitu abayira butikirweki bagenzi babandi abanyakufire baitu abayira cyarohoroho acyali mu mezi baitu tubukusanga kintu kigwira nkaharamuna distancing kegyo abarkwani baho buyambi icyo kubanza basobora kutafayo akandi hubo bakamaraga kwatira buri kintu uriyomu buri cyo kasanga ubundi nababayira bacyine mu akarukwikya nabamalira ubundi babayolire nkaha obundi mbabaziro kwani bafa binge bitsobora gukora ukora totangira accidents zino akande na muno nebi bikito sobora kuba tugambaho iwe owaliyo natorenje kareno zibe hihi ngo kuna ningamba kandi na dereva guyaza kusimbura mucebere mucebere if his head is okay mucebere yabatinde tro mucebere yaba ariratanyuire kawunyemu ninga yacera agacire akagacere encera so nabo mubase okufayo then ninjangu ntibakiri na kikuru mwaronda bamwa ahabeji baka kare mukabatemeramu okubarare illustrator kashanga ngo mwana yagamba abandi bonane baraka kwiciriza mu manyingo y'imito n'imtwarize yaza kutamburira haca hakiri ahabwa abana abo babambari berwa batahi babo so wabori nko warwibare secondary school ninga rwibare primary school ahabwenje mutakwika hareka mburo mukabana ho mwareba then mukagaruko mukaninga mukaza hariya umunda yamureje katagata hariya muze kureba murejo and you come back you can even walk on foot aho nhi konka when it is
and it is a study tour. So those long distances, they really increase the risk of having all those challenges. Ezikuhendera zishire abana bitu washanga muzire aina abana bashatu omucamushanju ningo mucakana bona bafa mukono gumwe ahabwa negligence okutafayo kumanya abana batambura bata emotoke yibatamburiramu yaberi mu condition yaha njamwe muronda bakuguna nebyo babicebere babirebe abuko abana binji bahamwe n'abana binji bihanga abazire mwe bari investing akasente kabo for you just take it negligently ekimotoka kitwiraho numucimanya ngo ncumu ko mwika konka nce muri mwetsubireho ngo abana mbe nibo mwabatamburiza. Why don't you hire a good one kumanya conditions zayo zitwirene zitambura nizahankutoningwa nahabwecho nayo neja kucibasa abwencho no yihoreze cye cyanye cyumutora naco no kucikanika tumucikanika ukashanga you take it easy amherugwiza batkarara twaferwa abana bakwingana bati then hire hecho injanga abana babamba simbura nangwa even before izo bari yo kutsimbura tugumetuze omushara twetse umushara basa kweta bazire berana nayishomero bashabira abana babo bakuza kutsimbura ninga mweto mushabi ashabira abana bambaza kutsimbura ningo mbana benyine nta harimo abashabi umwana muherezo mucago kushabira umuhanda gwabo umwana shabe kandi abase okucwecereza ashabira nka kucwecereza ebize biryo mu muhanda nabwanyuma abana bakabasa kutambura emiyoyo mibi etabakoratiri itahasigara edakikanira za 30 ezari mushayiti ya kabiri twaza kuba nituzahokace omucumuro kuturagaruke nani wari yo kwensa kwanti kwakira sebona nyabo niwegire cyo wayongera gire cyo wagamba hanshongeje abo kwandebera abantu bateremeza bagamba binji washota mbwene bari yanbo bashobize bonka itwe tukaba tunyeje twakwasa futeka teka tukagamba kikazaho naco bundo kashanga government guidelines hariya ekarara yagiraho yakicipinga uburi kikabasa kutambura amagaraga abana bihanga programs isimuka utakargaho. The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to MissUganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Umwogesa murungi nabasa kwindura amagara g'umwana kandi umwogesa murungi munonga nabasa kwindura amagara g'abatura yegita New Vision ubwo turi kusima abashomesa bo mutano umupaka zide za buri mwaka eza Teachers Making a Difference Awards numanya umwogesa w'umuhangu uwa primary na secondary uwishimiro rya government uringira acashimira kuba nakora umukushajike by'ubwegese hereza izina rye abase kubagana arishiringi miliyoni kagani 5 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyo nacashurirwe okuzoma Ireland sindikizi na ryine biri kumukwataho ubutarenze birashatu na kimwe ibyo kuba mushanjoku ahari mwarimu @newvision.co.ug ninga SMS na WhatsApp ahari not mushanjo not anana mushanjo ananemwe 95 Teachers Making a Difference Awards zishagicirwe Embassy ya Ireland Travel Care na New Vision Uganda's leading daily.
Kwebare ochernite tabarka yoko mukahumuro twije siase abona nyabongo kinihiro nhuto bunuzi arwa mukagoru omucayi kaceka shiringi omutwaro gumwe gonka okutaha izoba ryona nekiro cyaho para harguza kubuza tukana hatkaworiyo mwihango hatkawe abetero no iwe kikureta katwaro kawe kati okatambiche mwomwo ahasigaje kura byona nibasa no kutunga mushabayira we ubwo kubasa kugere cyo wasingura abukari okusingurana n'ebintu nyamwingi nabo cyo tinkwena ngoferwe sente kofira t-shirt za piki ze motoka n'ebindi nabo cyo munywano wanje basa okwegita hakinihiro ekitwesere huto bunuzi kandi ntuje kuba ntugumizamo na nobusici bwitu oburije ko bano bugendo misho mu myanya etari yemwe nemwe na munonga ambwenu ebiro abiri na bibiri okwa mushanju ntwija kuba turi aha People's Lounge omu kijungu aho murembo orwambarra aho nkuteka ngo nanyerhanga y'abakindinzire imbasa kurara nanye nahikayo ebiro abiri na bibiri aho omu kijungu kandi hariho n'abanywani bitu bari omyanya yahare imwe mwetebekanise bucirikare murare mbarra aboko ibintu mza kubasiga kandi ngana mze kubuza kandi shimba karungi katutamureba kandi kambe numuranga naza kwa yeshongwire so tinkwenda akire kabase okukwatirana bitahasigara katugaricambura magwitu turebe UN guideline cyo kubasa kuteka ngwine kwa neyongerwaho enjenderwaho inekwa neyongerwaho aha abana bitu abakwambaza umuza study trips isturebere ntwara amagaraga bumununga ubonda bamwe banywire basinda ubonda bamwe bazo micwendije tayemwe nemwe bazo kwe kubahika bargo motoka bagire ibatora abandi batungaza accident na nebindi government yoneta ho guidelines iwe no yongeraho ki esimu yitu noti bir noti mwenda noti inamwenda obenho watera otuganirire niwe cyo kubasa kongeraho ya noja kubaza unaitwe namba yitu egenium not ibiri not mwenda not inamwenda es hello mukoro sakafanga kile n'umuproject n'abara mutima yebaresebo Ambrose ugamba na Ambrose change n'akanda cya n'intahano mu rugabo ngabo trutse n'emenge mu manga n'abaromera mwogo donc habe bintu bingi ndabona tutakarangiza guidelines zensa none ndeba ngo amunonga government n'ikirabe kongera kugira ngo egire yakora ochote banza ndegi otyo none tweta certification washanga aminde bare kureka petrol kadagira umuntu aho noreba ngo neza byambere gutatse neza terwe chibare akunora ngo nabwo n'ubutasa yo baba batereza ngo uto mu road maintenance yego none songa yo kwana shenge akabire abantu cy'iki nyangira ngo abana ba primary government kirebe mu nonga turashemeye kuza mu kipu abo kuba bagiri controllinga n'ubuto n'ubwanda buto kandi neza kwega nabyo tutabireba nabazo ko y'abantu bakorambere mu makorero abana kuza crossing igihe cyacu kugumire cyacu kubabaza mu ikorero mu byo mahe n'ibintu bikondana hano na hari yego so nyoka njyango kwipu y'abana ba primary baza girekire yerike tukaza yuko ngafite kujya mu second cyatwereza uburyo kansanzwe kugereza cyo gukora bene shongo ya kandi nakuba amasomero kuteka kugenda na security n'amazima ndagira ngo ajari haina kinga Uchuma sa accident has no prevention. Indeed. Konka tuwe manyangu abo da security officers hamwe chikaze kiri kugira ngo tubejenishe kw'amashomero. Konka nabo tubentu nangu badrida butime n'aba company zitira n'ubukorere mejo. Yego. Somero kugene motoka ya kipanseri zo bakonka bya solution to abutosha. Aisano wamangu haine committee konka tuwe mu kuvuga ego mbene cyo nacho twagenda kwamba magaragara na tumetuperese kamba nizo kiremo kizitense tubyo kwata kwata biza na cyangwa mu garages
amerwabyo na tukateka abana bise mutabizi mburire bene natwina n'abege cyangwa kushangwa mu bazo myanya nayo tubakujimanya so abege sabaga tanze tango mu moto tangije inamba yawe kanya wowe nawe bazakorera cyoko pawo amerwabyo no shanga cyuko yabege nawe yagendwa n'abashomesa bonta Tombo kurebe mu kiteretse cyiko kazavumyete cyine gukora yaranze mu cyuko yagate abatoto bakwetaga cyemeye byona bandi benda kutambura baje mu shirbo wakeje ahiho mu ndombora zabo tubase kutuyamba kugira ngo abakuru ubundi basoko no bacanda factory bininga shebe imyanya yegera mediye huwe no kuzomoza rift sea umukuru na ntacyetegere bari mnonga ahikire nyo primary ntagira bate mu trip myaka musanju yona mu trip ntagira bate kandi kugenda kwanga mu trip ntagwe nanyesha nakikiriza nanye nakireba nani njangu nano muzire nitabazire mwe mtu engaging into tugende mu hajena mamazire ngababiri bagena ma controlling abana halo umuntu ashobora ubeni kuribanda sebona ubeni twakwakira ati enshonga y'ibere yorera gavumenti yetaho guideline kuko turakugendera turakuzahakitinisa ati nyunga arentegateka ikirizo ngo watraffic ko no mureba yego niba mukwata bamuteka ibanda amahanda amaravu mwaka mburire ati kibantimenta winyo cyate ko no vuga motoka ubwo twire nawe aringa haguzere wenda bakuyenda jangu bani DPC bano wa traffic koraza mwanya reka kumara heniyo mukaza kaba kwendwe bateho ndijo de n'abantu bamanye umurimo yabo ikintu cyo kirota mbere kutura mwanya munonga ukatanga bakakumanyira ukatanga umwanya ukabura okay baba mnongesho ngejo wacha namba yego kwangija namanya ati cyo kuno nangogo nemotoka nazireba takujemerezo n'abasasura atayine nsonga twenyene reka agenda arasasura bwana agaruka nyo manyimbe turukuru batero kumgeto na handi yoko nuhura n'abasejja bazaba kwa bakora mbia transport ngwa ngwita abo wait nanka ngwa ngunokunde kanande kanindabaho ngu nangambitsoke bwana ugarukora koraki so bakamanyirangana akantu bakamanya mbamanya muvugikira kusasura mbamanya muvugikira kusasura kubi ebintu nkebyo namuno bukiro kubanki kwataga hansonge yenguzi umwaka gama ngo aha munyota sona kungamba ngo bicyo kirali nyemereza akacekinga mbutu woko you get so nikimanyisa amazima ekyo kwikara mwanye kinya kwingura ine nakyo nikireterezo bundi akandi butano keza yongera because obura ko zero overloading kirekta kujya kwemereza kandi ubundi butano no yaruga kandi usanga kwa kwemereza akacekinga gasanga ko umunsobi obundi yagize urubumezi w'abantu abayakoraki abayatasa nakyo kiko gomeza munotera noti mwenda noti inamwenda ni esimo futero karabaho okabasa futambira abana bihanga nyona njanguna nabazire tutemunka babere bus irasimburi tujengwe ntwino muzire nanga ngutosha kwabari nko mu nchiko zishomero ngora nagambe biri byo kandi abantu bamhestine sambwe nawo tumtemu muzire ninga barajengo muzire kwenda kugenda we also come tutambure n'abana bitu tugende ntereza guidelines ngo kutubantu zuhumuka ndareba yenda kubita mu spirit byo ngo abana nabitu nito tusasire vuga mpora ninga nterera bishomero njonti ejbasi think hamya ngulekayo then they also think otherwise so ninjira ngo all those measures zibasa kuriftinga ikintu zikiyo mu kintu cyo mu kindi kanko ko Ambrose yagamba mazima accident iyo nebe yinireberera kigumiro kuji preventinga konka we can at least do some control webare iwotira nitwe abo program we ya sisimka nindebo budakika bwitu bwambayo yes Ambrose
hanyenzire ngamba cyo kukwate mu guyona bakagitego mu motoka niye mu yabantu bagiye kuzo mu kristo reka barundi haganda kamukoza karatware ibyo bintu by'abana ego tureke kureba emphasis tugiteka kubeka mise mahanda abo kwashanga ngo gutunga ku karete umushenyi gwa leta ivare gwa birundo mu rugudo kandi cyo kurebera ngo abari bakuza kucebera clip babanze barambura umuhanda wo batakasimbuire batunga information ari ugukwataho yes bakena mwanya gakuza kurambuza abana bakore appointment na nabo akuba mahingo abana ndoza kugenda iki yego buzima mwabaje abaregumana Rwanda rayi hangari yawe you are so patriotic umwami Ambrose mutawe umuri zana twakwakura hakasheshekera izoba Jariya umuriro wa Shameire niwe twakwakuraho banywani bitaho kushira kutera kurga umuri Toro Chejegwa Chenjojo Hoyuma na nahandi we love you so much abaremba turebera umunsi zaheru flowers zanyu twazubohoreza mwebare kota break suits sangibwa nabike kwati basole kwamba kikabuhereza obutalbum nabumu no yanjurwa no swera no bunga nemukorendi yona yone yikitinisa gendayo bakwereza obuhereza nishat kambuze bakwera henkito bakwera hetayi na nesha heje nho yaruga ko kushikayo nihija habaho cenyenga no yayo bya byonko yeyongerayo ekyo kuba no yenda njyo kuyihayo musoke batayine kiraliwe cyo kurumde bagwana gwetaga abo uje nesati yawe yenyine ukahikaho nkipesha karagara bakaburyo kurumde bagwana gwetaga kurura kanki yakoyisane kitinisa numukuru guru kuba no gyaho nikuwo ensonga zisobole kutamba nganya nje babeta byona wabihaho abo kwa kukweza kucozinga esute yakushemeza bombambi netayir kuba negendera otabitire mu maro no wayigana katayika umuka nkambwe no bondi ko kaba kamace waba no considering echi bakutora ndahari ninge cyo watorana then eshaha ya you can kings ngiyabyine kuba mbitambura cyane nece cyo wajwara ataba mwe cyamace then ikindi kikabe cyaminje munonga bari munonga ba bright seats we love you so much mwe bari kuteka har our men he's looking fabulous hati yaza kuruga kushikomuka mama wabana ine kuba yatire sime mirondo nke nabo kuba urugendo ndo basa kugenda rubize takunyesiga just kugira ngo umuntu mutambira mari kare twahumura barunje mwe sakubantu twakira mzee ibisinsi no mukashinjira akarukora taho program ya CRCC mukantisha bangu watargaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences. You cannot make everybody happy, baby. You are not catchy.
ikinugu uyine kukendeza kora kubura bashunga kokora bapinga ko kutunga batange ko kushara wade nuko mukuru bakina cyari ka kushunga cyari maho batange ko kumara mwana kora kikore no shero kwe harana iyo musore gashara mukwe kunda ije parano kajiharishe hati mpaka wachikwata wateka mtabani. Okay, kwata wakina ngo batakabagamba ewe ati harimo abantu bakorana bagenzi babo ori arule wazina kurungi we tubakusima akandi mumushimeho aro mwezo wazakayagamba iwe nobi yitima kuriya ise wo mwana ukarita mutabani chiriro utabunuzi ebiro 25 kiro kya mukaga aha kutamuka cheka mutwaro okujya no kwa furi